Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobotwes, Lawag, Sililocos Norte, Philippines. At do'y man nga sabangbay di programa, Dear Manong Nemi. At iti pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti nembagabigat kanakayam yung sangapada, sa godayang artisurat, iti pagkasalitaan ni Mafel, kanapaulwan iti panagsina, Dear Manong Nemi. Ad-adda nga rin mag-o Manong Nemi tiriknak, idi isardeng ni Sani ti Kotsena. Ket dimsaag, nga napan ng TED iti kwarta. Iti may isa nga bakit nga agpalpalama Manong Nemi. Ngano Jack Mariro ket bursek ti bakit. Gabuta, hang makakita. Nakita Manong Nemi ti panangiparabaw ni Sani, ti nga gasot nga pisos iti nakatanggaya nga dakulap ti agpalpalama nga bulsek. Wen, kadadada ti bang arti riknak Manong Nemi iti nakitak nga kinasaya at ni Sani. Managtulong na naruna kadagiti adda banay na kadagiti palpalama kada adda nga banay ti bagina. Iti nakasublin Manong Nemi ni Sani iti kotse kita tartaray man ti logan na. Nakakaasid naman tigijay. Isang karupeng laing kasya tayo na. Kinunana. Tinalyaw na imisimak, imisamat. Nakasinsinawagaan ti panagpuspuso, Sani. Una, managtulong nga karagitag kasapulan ti tulong. Pangipanak nga ron ti kwartak, ni. Napintas ti iman maneher ko nga negosyo miki ni Papa. Ni Papa, tumultulong man. Nga matadang nga adda ni Papa iti balay. Siyaklatan ko na. Kahit mo sawin, nabayagin nga awan ti mother mo. Nabayagin. Karadardor ko lang ti high school. Yung saan nga nag-asawa pa ni Papa. In-concentrate na ti panangasikaso na ti negosyo. And then, pinagraduar na, kaya dinagraduar ako, siyak ba't simumplat ka ng manage na negosyo? Agini na ni Papa, kapot, kasi agpaparelax latan. Kasi nga no, nadadag na makakitak ka nga siya nga, agkasapulan ni Tolong, tumultulong. Ay kaya man nagsani.
Sabi nagyamang ka. Amom, ada anak mo iti kapsat nga, ada kapansanan na. Oh? Okay. Ni manang ko nga Joy. Joy tinagan nang naliday ti kasad na. Nang naruna idi, kapaspasamak pa laing ting panakadisgrasya na. Imbes manong nemi ngituldog nak ni sani iti ayan ti kotsek, tadamat kotsek. Inpan na palaang mat manong nemi ti kotsena nga napang kami ti ikit ti baybay. Nasapa palaang. Orek at biyernes met ita, Sabado na bigan. Deta ti muna nga panag-date mi manong nemi kalpasan nga nagdaton iti panagayat na kaniyak. Napangkam nag-dinner, kaditi panag-awit mi, sumatan ti panakakita mi, iti tayo nga bakit nga palpalamang pulsek. Nga nakaamuak, nga dududwa dalaeng nga papang nang bibiyag, nga iso iti mga asikaso iti negosyo da. Sana kasi nardengan, naging nga jakmat inistorya kang kuwana, ti kasasaad ti pamilya mi. Inistoryak manong nemi, kenisani, nga kaopisinaak, kanagar-arim kanyak, nga kinedate ko iti date nga nabi, nga dua kamlaeng kinimanang Joy, iti agkapsat. Siyam idi titawan na ket limamit kanyak, iti mapasamak ti aksidente. Nagkuyog da mama kini Ate Joy nga napan nagitsenda manong. San kumakayat ni mama nga itugot ni manang. Nga mala, umikangarot at nakaduwak nga karga kinunana. Iti panagawid da, iti lalasat da ti kalsada. Saan nga kinibin ni mama ni Ate Joy ta adda nga rodduwa nga bitbit na. Iti pagamamta. Adda nang dalapos kadakwada nga lugan manong ket napalidlidan dagiti saka ni manang ko. Na? Napalidlidan dagiti saka ni manang ko, manong name. Nagsakit na nga pagteng manong. Ubingak pelaing idi. Ngem, maasyanak unay ti kapsat ko. Gaputa na pukaw na, timaysa nga saka na, gaputa ka nasken nga maputol. Aging ka, iti nga 22 na. Adalup po na. Kat idinto, taradya kan nigid nga saka na manunemi kat saan na makuti, no di kat nasa bento da ito. Nagbalin nga baldada, inutil ni Ate Joy. At nandito'y balay manong nemi, naka-wheelchair. Hanapay lang magaraw manong nemi, tina na semento nga saka na. Magaraw na tilupo na, ngem awamot saka na, aging galang tilupo. Kasta ori diti sang sangit ti kapsat ko. Kenwari siyak manong nemi, kasta ori ti sang sangit ko, tamasyanak kini ate. Irinto tani mama manong nemi, madep-depres. Gabot na pabasulad na, tibaki na. No apekas diya tinapasamak kini Ate Joy. At damat ni Papa manunay nga mga andingay kini Mama, gabot na talaga nga madep-depres. Sakla ko man tinamalidlidan, kinun ko na. Basol ko. No saan ko kumangintugtugot, adayo ko mga napasamak ti kastoy kan kuana. No saan ko mga ado ti ginatang mi. Di may sala ko matiima ka nagbitbit kat nakibin ko kumaisuna. Siguro kat saan ko mga napalidlidan. No, iso nga basol ko. Basol ko. Alaos to na nani, samon nga papapasulan pwede bagim. Disgrasya ti amin. Aksidente ti amin. Awan ti aking basol kapot aksidente nga ron.
Ngem no kuma. No kuma. No ako matamok ta nagsakbay ta saan ko ngin tugtugot. Kinuray ko mamet intugot ko no kumata. Saan ko nga kinaadot, kimatang, naggatang, tapno nakibin ko kumati anak ko. No kuma. Wan no kuma. Ngem saan met. Disgrasya ti amin. Samuhan na nga papasulin, di ba? Gimhani. Kasta lang harudan ti kasasaad ti anak tangin na una. Pagkatapos ma-depress ka pa eh. Kasta nun, no, dadag sa mapasama ken ka. Kasta idi manunemi ti bang mangiko nga dialog da papake ni mama. Nga dayta nga paset na ti kang runan ngayon salaysay ko kinisani. Kapag tinaking gaan, naging gadyak ka, ilagip tinapalabas kang kuhana ti amin namin. Kumusta nga rita ni manang mo? Dinamag na. Well, bale, duwa nga taon nga saan na nga ituloy ti panagbasa na. Kinapod na imununak pag hindi nga naggraduar kang kuhana iti elementarya. No ba iniinao di ak iti patkatawan. Naigaraw na matlaing di kanigid nga saka na. Kalpasan nga ado nga therapy. Siyempre, makatakder na ada sa rukod na. Idi saan na pala magaraw takin kanawan nga saka na. Urag sa rukod, idi kat talaga marigata nga tuwagder. So nga itang, magna nakasarukod. Nakapagturpos madlaing. Iso na lang ta, sinukorte nam na maim nga umawat kang kuha na ito opisina. At negosyo na ti online. Wine. At trabaho na ti online, negosyo na ti online. At dalata ito nagtibalay, at panaka-opisina na ito nagtibalay. Nakakaasi man ti kapsat mo, no kasta? Talaga nakakaasi. Kaya da pa mamang mo, nagtutuloy pa lang ti pa nagtrabaho da. Mga opisina da. Gagangay lang ti kasasaan mi. Nabakbak nang kayo. Pag gunaw nga nabakbak nang kami, di ba? Dududwa kailangan sa ada negosyo yo. Bukod yun negosyo. Wen, gusto ko na mabalingat kahit konti kasawa. Naglorin na kuman, tagasawatan. Tapno, ada kadwamin sa dibalay. Tapno sanggam lang at tutuwa kini papa. Kini papa, pagkagaran matin nga, madan iti apo ko. Sani, panunutak pa eh. Ang gayam. Siyempre, awan ti agaram kini ading mo. Ay, ading mo, ni manang mo. Agaram? Wah, injak man mo kayong kuha na. Sa bagay, no text laeng kada chat laeng o video call kada audio call. Hanga mo di lalaki nga awan saka na. Nga ada kapansanan na. Nga agsasarukod. Di mabalin siguro nga the boyfriend na through chatting no mabalin ti video call. Napindas ka. Nagkasbat siguro ti kapindas ni manang mo. Napipindas ni manang ko. Kadi. Umot pati ang bukang boyfriend na eh. Baka umuno na ka madan ti boyfriend ng itisuna. Baka umuno na ka ng asawa ng itisuna. Baka saan nga makaasawa. Tsaka lang mo. Nagasat lawanan ni manang ko. No, adagayat kang kuhana. Kaya nagasat mat di lalaki. Gabata nasingpet ni manang ko. Api ko naman nasingpet. Nasingpet at sigurado nga hanga garamin. Gabata anyan to pala sa pulen na no at danto agayat kang kuha na ganayatan na. Anong name kaputi patpateg ko ni Sani kan kaputi talagang mamatiyak ni patpateg nakmet. Siyempre, dimteng ti kundawayan nga inaklon ko't panagayat na.
I love you too, Sunny. Yes. Oh, yamanak. Agyamanak, Mafel. Katsanggan tong ang babawi. Ijaya ka na gusto will you marry me? Panawin ka din? Saan tang umupubing no dagat matataingan ta? Katkasta ko na. Kasapunan naman siguro dagat naganak yung katakbaling apo ko da. Agas di ba nagtaligagay ni Papa? Hindi apo ko. Gabutin naklon na. Sanjay tabalay ngag dinner. Halang lang ta ni Papa. Tapos kastakit, siyempre, mamamumon ni Papa. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi agpadpada nga gwapo dasani ka ni Papang na. Napigsamot pala ni Papang na manong. Kat siyempre, mabalin na kumapay nga tulungan ni Sani iti negosyo da. Kaya kayat na ano, relax. Panawan na enjoy na ag-enjoy. Ag-enjoy. Iti saan na nga na-enjoy iti kapig sana nga nagtrabaho o nagnegosyo. Kasla dalag kapsat no agabay da. Madalaing nadlaw ko manong nami. Nga, jak kayat kan ko ano. Oh, so, napimpinas ti kasasaad mi, ingim da kayo. One sir, kasta ko na kinisani, napimpinas ti biyagyong da kami. Nagagagay lang ang empleyado di kiti parents mo. Igagay lang ti balayo sa addaan ka di kapsat nga kapasanan na. Baldada, inutil. Ay, sabat nga consider nga ito inutil ni manang ko, sir. Gabata nakapagturpos met, iso na lang ta. Iti mismo nga balay miti ayan ti opisina na ada online na work na. Kan adamat saan ka basit nga pakagitan na ti kwarta. So nga rod, saan ka basit? Saan nakaskada kami kanisani nga dududwa kami, idento ta nabintas ti negosyo mi. Siguro, sakbay nga inaklon mo ni Sani na amo mga astuti ka sa sadi pa nagbiagbi. Diba? Ano ti kayo yung sawan, sir? O ribat na sa sino. Sakbay nga ayatem, ken aklonim ti may sa nga lalaki. Amuam no, anya ti family background na, no talaga amit lang mabiyag na ka, o no, mairanod ka, iti aniyaman nga daking kuhana. Inayat ko ni Sani. Gabato iso ti mariknak. Kain gabat na mamadyak. Ngay pagpatag na kamit. Ore man pa yun, kas pagarigan, da basurero iso na, wano kotsero, wano tricycle driver, taxi driver, karpintero, wano basurero. No talaga ko mang iso ti patpatag ko. Na kayo may imposible na nagbagbagam, iha. Siyempre, advice na kita naganak kang ka, ngano, agayat ka, pilyam ti at kwarta na, handa ko nang tikastakan ka. Saan kong inayat ti anak yung kaputi kwarta? Sorry, no, madiman DJ ko na. Okay. Lipatin mo dito kay isyo. Iso dito ni Sani, nagkapo iti CR. Itulog na ka siguro ng agawid. Adabukot ko man ako sa sir. Sadya pag itulog na kanyak, tadyak mamaling nga panao, hangayawid ko sa sektada. Mausar ko to. Basta, adot kwartabing nga kayo. Uwan sir, tsak mat pagliba ka na kastakit, bakbak nang kayo, ngamitida kami. Manong nemi, itiday jay nga napasamak, amok, nagbalinto akong trabida, ti katugangak nga lalaki ng kaspagarikan to, da kamin to tagasawa. Gabot kas diyang impakita na. Kaya pa nang itulod ni Sani kanyak, kiti na kay parkingan ti kotsek kinunana. Pero ang daman nagisa mo kinayat ng pagpakita ni Papa, dispetsarin langit. Ngayon mga kaspagarikan tagasawa tato. Ikarigatam to kumati makisala king kuana. Makisala? Yeah, di kayo ko sa mga makikumpas.
tasan tanto ka di nga sumina. Si Kamet, may mesa lang din ni Papa. Panawan tapay lang. Isunod nga, kaya't nan nga agasawa ako no umadu kami. Sakit bagam no agasawa tang sumina ta. Ano sarbi na niya nagtakla balay. No agmay may santo ni Papa. Ken siya kakakaiso na nga anak, siya man lang tawid ka na dyan nga balay. Iso ko, apre ko mga panawan ta ni Papa. Sa marunumat manong naming niya amok ni Sani kadagit nag-anak kaniyak kastamatan kini ate Joy manong. Dala ko mamaitulong ko. Ate Joy. Ate Joy ko nakta. Inino na aking siyak. Ta agkasadar kam kiniya ating mga mafel. Ano nga may tulong tiket mo sa wan? Di kaya din nagsalutsot nga posible nga makaptan ka iti artificial leg. Tapno na madlasakam, no ba pa artificial? Nanginalakit di. No, kasano agad tulungan da ka, babayan nga da kami kini mafel no gasawa kam ton. Saan ay naghamanaklaingin? Among gat natulong kam ngamin ka dikidikas kang inotil. Sa anak ni Notil. I'm sorry. I'm sorry no kasi diamanti na nakarawak na term. Sweetheart. Naminduan ngayon magamti kasta. Iso nga nagpaspasuriak. Sige, limatan na nga na din. Digdi lang sa akin at napukaw na eh. Makapagtrabaho may makakita man ti kwarta. Awang nga di pa tagarap kayo ka? Saan ko halika gumanti lalaki? Amok awan to, di mangayat, kan mangawat kanyak. Saan nga dada topic? Amay ka tayo, mamukamot ka na papagin, mama? Saan mat nga nakalseb manon namin ni Sani nga nakilangin kada kami. Hindi na ita nga pa nagsasangom iti dinner. Aging gawa ng nami nga napagtulagan minti kalay sa amin. Kadimtengan da ita kalay sa. Imatandang ti kapsat ko manon nami nga nakasaklay. Ato da kiti madlaw ko mangkit-kita keng kuwana sa dagwingiwing. Sayang kung kunada. Naragsak manong namin dito nga kalaysa, siyempre kaaldawan, iti panaglantip, dagiti puso mi kinisani. Aging gadim teng tirabi, ket siyempre insakot ko keng kuwana ti amin ko. Iti dadaan nangarot ti katugangak nga lalaki manong nami, isut nagganan mi. Ididamo, siyak dagistimar, siyempre, agluto, agdalos, aglaba. Ngimidi, taadan, nagpitpitik iti saklot ko, ket marigatan akong nagtrabaho, insingasing ko iti asawak, nga mga lakam ti katulong. Ket, sigalakit iti mang sweldo keng kuana. Sweetheart, ada, nalipatan tangar mi din. May bagantan niya. Hindi ko mapalang yung bagak ng kunaklan no amom. Dapat lang, di ba? Nga niya. Siyak ti babae. Siyak ti kahera. Di ba, no? Kinsenas kan katapusan. Ada ko mamatirimit mo kanyak. Nga maitipon ka dito sweldo. Jakbod pa'y maternity leave, kinagsusulduak pa lang. Hala, dada ko mapatibagaking ka. Yan da ngay, kaya ko bubara ka man. Kwartak. Tiket mo sa wen. Malaksid, no ito no, makapagpasngay kan,
Kaya awan sa baling aramidem no di agtalin na dito balay. Taal si Koswem siyempre, ti anak ta. Kaya saan ganton ng trabaho, kang ganton kada kita namnamaik nga i-budget mo para iti kasapulan ti balay. Di laing umanay nga gastusan tayo. Yeah, kadagiti bills. Itatakit sikat ti baka mo kadagiti bills. Sikat ti baka mo ti katulong. Sweldo na. Kat dagiti daduma ka sa pulan, agapukan niya. Dagiti may ikatang ti bagas, masida, kaya daduma pa Ngam sikat ti makamu kadagiti bills. Danom, kuryente, ken sweldo, ti katulong. Sabi nga saan nga pagtipunin. Kat sadya nga may budget dagiti amin ka sa pulan tayo. Numano ti sweldo, kadoray no, adadong amang tipon mo. Di ba? Alalisto ka nga pumatao dito kwarta nga bata kukom ti negosyo. So nga rod, ngayon jakayat nga paigam ka, jakayat nga pantay ti joint account. Nga agtipon ti sweldo, kan sweldo. Ada ka di kasta nga kasawa. Depende, iti agreement. Dikit kahit nga sawan, saan nga agtipon ti kwartata, no dikit agsina. Yeah? Panagsina ti kwartam, kahit kwarta. Siyak ti makaamo ka nagiti gastusin, laksid ka nagiti bills, kuryente ka nanom, ken ti sweldo ti katulong. Nalawag nga damanten, nga maawatan ti amin. Manong nemi awan ti na ramindak no di imanugot. Taori kas pagarikang ko may papilit ko. Ibaganan to kanyak awan ti sabali nga mapaturay ito dito nga balay no sa nga siyak kabuti siyak ti lalaki baka kaunana. Manong nemi, jak pagarupen nga kasto ti mapasamak iti panagdan namin. Namuna manong nemi, ipadpadlaw ti katugangak nga lalaki iti dagiti madi nga ipadpadlaw na. Binaybayak lang. Tadarigiti kundaway manong nemi agtanta ng butob. Ugali din agtanta ng butob. Numasa sa elanak. Pasaray, patulak. Di ko may pigsaya, papa, dahil bagbagayo, tadigat agtanta ng butob kayo, hindi mo maawatan. Apa, reklamo yung kanyak? Na, ni. Ay, saan ka magpakibibiyangan kat iha? Anong pakibiyangam kanyak? Una tanabutob kayo nga tanabutob sa dakitain. Gagangay nga sa anak unay nga makakuti ka mo dandani ko ni pasngay ti apu kuyo. Nga balit at naman susuldo at nakatulong tayo. Abay, nakurang ti pa nagserbi kang ka ni Inday. Ni. Natangsit ka man nga manugang. Saan nga kinatangsit na dyan, papang? Kahit ko lang malulawagan ti amin. Diyan ka muna, apay nga kasla, mapilpilit ka lang imawat kanya ka manugang yun. Oy, haala nga mapilpilit, talaga nga, diyak ka mo kayat. Baga, tasaan mo nga na yung kalintigan, ti kayat mo mapasamak iti anak ko. Nangin kumat ka ti dialogue yun. Nga pagtipunan nyo, ti kwartana, kaya ti kwartam. Tapno, mairanod ka iti kwartami. Na. Sana ka inasawa. Ti anak ko tapno mairanod ka iti kwartana. Gabuta, wais ti anak ko. Wais kami. Among matkat nga kwarta lang di habhabolem keng kuana. Nagtatarimaan kay kumamat, papa. Ada kwarta? Ada pagtrabaho? Iso nga dyak ka sa pulan ti kwarta ti anak yo. Ape nga nga kay asawa ka kay kuana. Kaya pati patpateg ko, kinipatpateg na. Kaya tapos tumandaan kam ti anak. Apay, ti ka di babae, kaya baki asawa, kapot ada kwarta ti lalaki. Ti lakit lang mo sumungbat. Banyo, awan to't pagdanagan nyo. Kapot tumayat manunusaan,
ni Sani. Sumina kami. Bumukod kami. Imbagak maninda ito'y manong nemi iti asawak. Diyak mat katiguna ken ka, idi pailaan. Hagmamesa lang din ni Papa. Abi nga nas ka ng panawan ta. Anak ko mat salabi natin nakalawlawa, nakatakdak kalabalay. Saan ka mga minagkasurutan eh? Ada ugali na nga diyak kaya. Baka damat ngamin ugali nga dinakayat. Pabasulan pa ni Papa. Ibagagmat kang ka, noan niya man tibading ipagpakita na kang ka, dispensara, pasensya ka, noan niya't kayat na agad medyo sumurot ka laeng. Dilawan na nga rin panagtutugaw ko, no sa anggat pag na, yung maawamat iti upobrae, gagangay datakat na si Kuka nga rin. Diyak makapagtrabaho ito nagtibalay. Ngayon, kahit ko pag natap doon, tsak marigatan nga, pas ngay. Basi doon siguro kang kaan nga pag naapag na. Kaya nga sak gamin tikit-kitaan na. Sak lang gamin tisip-siputan na. So nga rin nga, at susuldok nga magkatulong tayo. Di kahit na kumangarot ngamin akit, si ka mismo nagserbi dito. Nasaan nga katulong? Si katagluto, si kataglaba, si katagserbi kanya, gamot na rin at role mo. Hanya? Inasawa na ka di? Tapos serbikan ka? No kumawang trabaho ka iso. Yung mata mo trabaho. Ay, habo. Pasensya kang gani Papa ako nakmayat. Ha? Baam na tayo, di mo lang tekas kaso no? Nyaman tipakpakita na. Sige. Nagan-anos sakpay. Na talagang sa anong na makaanos. Tsak lamon. Taapin no saan ka makanos. Talawak dito eh. Abi ko bang talo ka, talawan ng asawa. Hindi ka hanggang sumurot di saan. Sweetheart, mawanta mo natin sitwasyon. Okay? Sige. Para ba nang maanusag ni papang mo? Nugas tamat nga naksumarong ka sa diabalay, manong nemi, siyempre, bagang mat ka na papagin ni mama ti problema ka. Kung nakmaluno na siya at da nga pamilya. Nung harot Papa, Mama, dadi ngamin nga, panakakita kinisani nga, timulong nga rin kita palpalamag. Kasli sutadad da nga, nang riing tiriknak tapno aklunek. Takas lang kami ni Hante, iti tinulungan na, iti padang tulong na kanay di nga bakit nga bulsek. Kaya nga sawan, naasi kan naayat kada kita at napansanan na. Kaya makita na ni ate, siyempre naasi mat, as kasyan naman, ano mabaling at tulungan na. Alalala kita, anos ka pa lang iha, gagangay deta, narigat may kamkamang. Malaksid kumaano kahit di asawam ti bumukod kayo. Makasya mati sitwasyon, di naman kaya't ngagbay may sa di amana. So nga sikat agad jas, agad anos ka. Di ko onay ma-stress. Kadni, ang mga numapektaran, kaya sikog mo. Aging gaman ng naming at dimtengan, ti panangipas ngay ko, ti babaeng anak mi. Iso da ito'y manong naming ni Lily. Siyempre, talo nga bulan manong naming, ti panaglib ko. Kad idita dan talo nga bulan, nagsubliak madlang ti pisina. Banag nagdayam mo dumanan ti katugangan. Ba nagsubli ka ba lang ti pisina? Ituloy mo ti mang istimar kay di Lili. Papa, anong serbiang nga nga ada trabaho? Kaya sa doon ang mabaybay anti apokok. Gaada kayo ba?
Tsaka mo nag-istibar ti kaskeng kuha nga maladaga. Itong dakilan na mabalin siguro. Ito nagtarayan na mabalin kong aywanan. Hindi kasta nga At damat ni Inday, Papa, awang pagdanakan nyo. Kayang-kaya ni Inday. Inday, kakado trabaho na to. Basit madlayan nga. Inikak ti additional nga sweldo na. Times 2, katulong kaniyaya. Ano problema yun? Kumakit siya ti paggapon, may sweldo kang kuwan. Ay, kasta. Nga buta, da kwartam nga pag sweldo kang kuwan na. Iso nga mabalim mo lahat at nagtrabaho. Papa, no saan nagtrabaho? Pangalak nga ti kwarta. Sa bagay, saan nga mabaling ngagkapo iti anak ko? Ngagkapo iti negosyo. Madlagayam. Di nyo madlagayam kayat nga maramanak ti kwartayo. Sa matkastat panagsasaoy. Uy, nalay kakindi nga mang sungbat kanyak. Mom, ti makiapa. Saan kayo nga kapapa pa ba? Agikalkalin tiganak lang. Kadigin si Marsarunong aldaw kan lawas manong nemi. Madla ko nga talaga nga agpupungtot tilakay. Ure ko nga awan pagpupungtutan na. Tiladat na nga ibagbaga na nga. Susapo agkugtar pa nga agbarsak. Ano papaspasama kita tayo nga lakay ha? Inday. Oy. Kaya man amukin ko na ma'am. Uno kurso na naking ka. Hala? Ano to ko na, ma'am? Baka kurso na doon yung papakin ka. Ay, magpagawan. Lagi di kaya, laklakayan. Kinore ko mamatlaklakayan, no, nasingpet, nasiyat ko ma. Ay, sa, limit, ma'am, talagang ibagbagamit. Gabotabalo, kat awang pa boyfriend ko, kasta. Sorry, katulong ak laing, ma'am, magatamok ba tagpilyan, no sino, oran matlaklakayan, no talagang nasingpet, kam samet. Saan ka di ka nasingpet kang ka? No, dalay ibaon na. Inday. Kung na nakakarkarin nyo. Yung saan ko kikaskaso. Inday! Kuda naman. Ngayon, amo ma'am. Amo no kasta ka pupuktot. Amo ko no apay. Apay. Naabak manin iti sugal. Anya? Agsugsugal ni Papa? No? Siya din no kumati paparan na noon dito yung balay. Devorsyon na kano. Kadi, kuwan. Susapo. Kanahin ko maababa. Iso agpupungto. Nagkupay nga namin sa nga nagsalita na nga gama. Dawdawatan ni Papangna. Dawdawatan na ni Sersani. Kaputa na abak konsugal. Kunamit ni Sersani. May magaskisayang kano ti puunan ti negosyo da. Gabuti kinasugotor na. Kunamit ni Papangna. Sino kumati aking ko ka iti nga negosyo na sa nga siya? Kunana. Siya kamangtid ka? Kunana. Nitay. Ikantuanin ni Sersani. Tsaka mo kasi babaspasamak. Amman ma'am. Sugador na dyan nga lakay. Imbag no sugal lang. Ay, adalat tabot babae No adda sugal, adda pa'y arak, adda pa'y babae. Diyan mo pa nakita nga nabartek ni Papa. Mo pa nga nakita nga nabartek nga nakainom. Medyo nabartek siguro, ngayon saan nga nakabarbartek. Dagay mating ambisyon. Ay, adda, hindi pa nadamok dito nga agyan, kada kayo. Nadlaw ko. Abos tamadit ugali na nga lakay. Sa pala damanding ambisyon na. Arak. Babae, ken sugal, tinakadakdakes ma'am, mapel, jay sugal, ay sus apo aya. Nadakamat ko daytoy, kinisani iti na minsan manon naming arabi. Gapotay narakop na, mailiwiso na, kat mailiwak mat. Barbareng agadi ni Lily kunana ket lalaking ton tapno da junior kunana. Halbasa nga napagustuhan mi tirik namin. Natakamat ko ti may panggap kini Papangna. Nabigit pa yung naamuak ang sugador gayam ti amam. Sani? Ano?
Api kasi nagpungtot ka nga dagos. Katuin. Hindi ka makapungtot. Sugador. Haan nga sugador ni Papa, agsugsugal ko na. Ikit doang sugsugal, sugador. Madingamin ti balikas nga sugador. Kaslan na irarim kang kuhanan ti panagsugal na. Diborsyon na lang na iti ay. Taumat sa baling obra na. Saan nga di musli kasta? Ngano nag-retire ka ti trabaho, tapno da pagliliwaaw, mapangka makimadyong, ngano na nyaman di nga mabalin mo pagliliwaan. Apa iparit mo kung mga ramidin na tari ba pa? Saan ko iparit? Awan karbangak nga mga iparit. Ngayon nadakamat ko lang, itay lang nabit nga na amuak. Nadyamat lang ka na pingan. Kasla ka la, sapo. Una ta kasla mula uyawon nga sugator ti amak. Baka sa mula nga ibagang sugator, baka ibagang pa yung babaero. Kaya lalaki iso na, awan asawa na. Kaya masapol na, damat igatang na. Ada makirelasyon kikuha na nga babae, gabot ada kwarta na. Amo mo tinagin babae, kwarta masapsapol na lalaki. Uy, hamong aminin. Hang iso amin. Pwede dolos buenos ko na muta. Tasahan ka ba't nga inasawa, nakiasawa kang kakit, nga gabot kwarta. Gabot adamat kwarta, adamat trabaho, dabukod ko a kwarta, dabat bukod mo kwarta. Apig hindi nga no, at nasanta nga pagkinawatan, may pangablatakin ni Papa. Ay, susapong din makil. Mananti. Imbagak lang italang maamuak, agsugsugal isuna. Kadapin ako diborsyon na nga ron. Wen, diborsyon na. Saan ka din nga delikado? Siyempre, awang petibibak na nga sugador. Gusto ko na, baka dapay babae, harak, madinga bisyo dahi tati may isang lalaki. Ti partek dito'y kasani, being your wife. Abi nga saan mo nga bagbagaan ti amam? Abi nga saan mo nga pasardingin? Sapo, anong pasardingin? Nadakadikar ba nga kamang pasardingin ko na? Katsyak ti anak-nak lang. Anak naman mo, ibaga na kanyak na ibaga nga sardingin nagsugal mo. Ay, anak ka lang. Kunana. Kan ba kay bagana? Ay, negosyo dat iman maneher mo. No awan nga nga negosyo awang kwarta, baka kunana. Anat naman ko marang mariknak. Mafel, manen, ibagak manen, no anyaman ti makitkitam, kini Papa, uno mangmangig mo, babaamlat ta, saan mo nga pakibyangan, api nga may napakibyangam, apay, daw-dawatan na ka? O, apay katawa ka. Tinam na maek napintas, ti pa nakaawat mo ti amin. Siyempre, amam. Ada karbe nga mga mabagbaga kang kuwana. Tamadit araramiden na. Sakat siya kitat papasulim. Awan bibiyang ko kang kuwana. Sa mo kit ibaga. Cancel salsud no daw-dawatan na. Amo no dawatan nak. Jak kayat ng ikan. Ngabuta imot ka. Haanak na imot. No isugal ng tumitlaeng. Jak kayat ng ikan. Inaramid ko met manong nemi nga awal na tad bibiyang ko. Ore anyat kukun na aramidan na. Tapno awan tiriri. Induloy ko tinagtrabaho kasi iti dati ti kwartak ket kwartak. Siyak ti makamo ti bills, danong ken kuryente ken sweldo ni Inday. Ket ti mat asawak ti makamo iso pekid di at go ag grocery. Iso taggatang. No anyat masapul ni Inday na kusina. Ited na. Wan, kat no anyaman ti saritaan da nga agama, may panggap ti bisyo ti amana, bahala da. Naging gaman nung naming inawagan na kiti may sangal daw ni Ate Joy. Ate? Good news. Apay, nagasawak mo ten. What? Wow! Ni Berting, mamatiak ng ipatpatignak. Sino ni Berting? Pan naka-messenger ko. Nakit kita kon. Nuwadda ka sa pulak.
nga pagatang iso mapanggumatang kano anda pa i-deliver ko iso tagi-deliver iso pati pa nagsingir. May isa ka dagiti empleyadom. Tudududuamat lahat empleyado ket messenger ken pa nakasekretary. Ay, na-develop tiriknak ket tirikdana. Ket siyempre, nagayat kami, naging kang nagtula kami ti pa nagkasarmi. Wow, ate. Nasisino ko mga rod. Ti lalaking para kanyak no saan nga tay makaawat kanyak ti kasad ko. Ando di kita sabasabaling agar-arim kanyak ngem no mamonda na kasi ti langak. Kunanda si ko din. Ngem ni Berting. Hindi pala damo. Kahit nagbalinan nga naanos kanyak. Agsiserbi kanyak. Kahit anong ko na napapakin mama. Kahit maragsakan da, siyempre. Tagpamilya akmet din. Kahit siyempre, nag-asawa kamton ka ni Berting, saan kami nga sumina ka napapakin mama. Tanog anakak tumanten, di adda aywanan da papakin mama. Tapno saan da nga kastaon iti iliw da kaniya lili no umay dadta. Lawen, ito na no. Yung baga naman umatandar kam to. Yan, saan lang ito no kasar. Siyempre, umay mga asawa na Berting, kada danto pagsasangwan mi, umay kay tumet. Ayabam to ni Kuya Sani. Siyempre, danto ni Lily, tikatulong nyo. Kaya tikatugangan. Tsaka itukot katugangan. Tintulangin asawa. Manong na imidyak malipatan di nga pasken. Ti umayda panakias asawa di kiti naganak kada Berting manong. Ken kastamatan iti panangimbitar ni Ate Joy kada kaming agasawa. Agraman ti anak mi siyempre ken ti katulong. Pinagsasawang kami nga mangrabii manong nemi. Siyempre, naragsak ti kapsat ko. Naragsak mat ni Berting. Yung tsaka mo? No anat simuro kini mama, takabayatan manong nemi nga malmalpas kami. Sumatin pa nagsangsangit na. Naibuyog mo ti duma. Nagruna manong nemi ni Joy, ni Ate Joy ko nakuma. Naskin ka nagsasangit tayo? Anya tinaskin ka pagsasangitan tayo, ma? Ate Joy. Idin to bigla nagkatawa manon na ni Sani. Nga na-interrupt dahil nga pa nagsasangit mo. Sani? Very emotion kami launeng. Ano na ito? Adda na tayo, no adag kasar. Ada nga rumping nga katawam. Kahit ko lang nga dadaelan ti madig nga mapaspasamak. Kahit ko lang nga isarding nyo tagsangit. Sa bagay, makasangit kayo gabutin na laos aragsakyo, di ba? Adda mangayat, adda kakaiso na nga lalaki, nga mangayat, itikas kini manang mo nga inutil. Iti may katlo agundaway nga nangigkulay ita iti asawak manong. Saan ko napupuutan tiriknak? Tinungpak isunak. Ha? Bakit tinungpanak? Ita sangwanan da gito nga dahil tatimen namin talon nga nangigkong imbagam. Saan nga inutil ti kapsat ko? Kasi saan nga inutil? Kaya nakalawlawag. Imbaga tatapay na ngayat keng kwa na. Tinungpak manen manong nemi. Pak! Pumanaw kay tamat lang dito. Iti da ito nga balay. Kung babay mo, sangwanang pa hindi kita nakaikamangam. Kanti agbalin nga kayong ko, kanti pamilya na. Kasa pa nagsasaom, nagbidutak ti pa nang ipagarob ko. Kung nakmalano na asika ka, nakitikas kinimanan ko. Ngem inulit mong imbagang inutil,
padakit og galit ti amam nga bastos. Manong nemi kabigatan na laengen ti panagawid mi. Ididedi nga pasama. Wen. Ngayon nagpadispensar ti asawak. Pasensyakan. I'm so sorry. Sweetheart. Amom, kahit ko lang amin nga kwa, breaken, dadailan tikas di nga sobra nga emosyon nga mapaspasama. Agsasangit kayo mat kaminin. So nga balad ko tikas jay. Sa amo panang dadahil ti emosyon. Ludigat panang dadahil ti kinatao. Madut ugalim sani. Panagin ko kunalain ti panangisakit mo, panang tulong mo kuno. Kadagitikas kinimanag ko. Linais mo, sinair mo, saan lang isunat na saktan. Pati siya, pati da kami. Sweetheart, give me another chance. Manong nimi, siyempre, imbes ko mga siyak ti kagura ti asawak gabuta natungpak for the first time nga ti babae itong pain na ti asawa na nga lalaki. Rumbeng ko mga ti lalaki ti pang tungpay ti babae, di ba? Yung napakabasulak man day jay, alagat ta, nagpakawadak, nagpadispensarak mo. Nagtalinaid kami, nga gina, manong nimi, irisidong da kiti agama. Tayo nagkak manong nimi, yiti another chance ni Sani. Egin ka, nakalpasan ti nga bulan manong. Hindi baga kaniyak ti asawak. Sweetheart. Mabaling nga din nga. Paramanan na ti kwartam. Anana, paramanan na ti kwartam. Ano nga paramanan? Diba? Kwartam ti kwartam, kwartak ti kwartak. Nagsina ti kwartata. Numampay kasawa ta. Sikat nagdesisyon iti data. Nga isumit ti pagayatan kan pakaragsakan ti amam. Kapata di nakayat nga makaramanak iti kwartam. Kapata para kang guwanak iti kwarta ti kapunan no aping asawa ken ka. Sapul kong amin eh. Maluglugin di negosyo. Kapata may ibusanak iti kwarta. Aping amin nga malugi. Sobrat pa nagdawat ni Papa. Dito ko na kang kangamin, Sani. Pasardengan ti amam ti panagsugal na. Samong ikan. Kasong nung jak ikan. Ket kukwa na ti negosyo. Isut aking kukwa. Iman manage ko lang. Di kahit nga sawan. Isut pangip apuntam ka nagit kwarta. Nga maganan siya miti negosyo. Isut daw dawatan na. Di pa nakabagi ko na. Unang sobra mati alalanan. At ang makpupukawa kayo matatipunan. At ang sobra mati pa nagsugal na. Kahit nga sawan. Ado nga amang ti alaalain na para kulain kumaking kuhana. Gabo nga burtikas di nga bisyo na. Pautangan na ko na saan. Itatay ramanak ko na. Ita utang. Kato na. Sa di mo kaya't agparaman. Hindi ba kang utangak. Tap no bayadak to. No makalung awak. I'm sorry. Awan ti mabaling ko ipautang. Kanya? Imutan na.
Siya nga asawa nga utang ken ka? Ha nagpautangan? Gabuta amok no sa dinot pagtungpalan na. Pautangan ka? Ngem di mo't pasar dengan ti amang ngagsugal. Di pa paano nang saan ka dumadla malugi? Baka sa anak to nga mabayadan? Napatek ti kwarta. Akas man ti kinapatek ti kwarta. Di nak maputangan? Kitak to. Tsak pa amon kang kamunusan. Kinunak manong nemi. Bana ka nagpauyo ti asawa. Nakadel-delikada ko yung agama ko naktinakam ko. Kat ka pa siguro ta na amuan ti katugangak nga saan ko nga pinautangan ti anak na. Nilagit ti imot mon. Hay, tap di magbagakin ka. Ti pa lang anak ko ti bang pakpakan ken ka. Ha? Sagyan ka pa ti bukod mi nga balay. Sakit kasta ko naman lang kim malakalengan ka. Sikapay ti kanang tungpa iti anak ko. Papa, di na awagan ti papa. Kapag di ka ibilang nga manugang. Niya? Nadidak ibilang nga manugang. Mas pa'y nga di ka ibilang nga katugangan. Kuna ako naman. Tsak lagi din nagpautin ni dahito nga balay ko na. Iso nga baga kininda. Inday! Ay ma'am. Sa ganam di kita arawatin ni Lili. Kastamat din ti arawatin. Kaya numalpas, umay nagtutulungan nga mangornos kada kiti gamit ko. Kaya gilogan ka gilogan ka kotse. Tagi dilibrak. Tento na mga ubo nagtay aminin. Takay doon ti iudik nga lain. Nito kahit mo son, ma'am. Pumanaw tayo nito nga balay. Agsi na kami nito nga sani. Hey! Si kapit tinaturin nga babae nga magnibaгаtisina. Di sina. Apay, nakakamatan ti anak ko, tapno yung bagakeng ka, ado babae di taga sa baling na napimpintas pagimsi ka. No, adda pa'y makaanos kada kayo, ti mading o ugali yung bastos nga agama. Kinunak manong nemi ka po na punuan akon. Imbes ko mga solusyon ti problema ng imsaan. Kumarkaro mano. Nagawit kam nga rod manong nemi dito balay. Ang tanging kat nalawa mo, tadamat ka dati nga silid ko. Adamat bakante nga silid nga para kini Inday. Dinisya, tapno dapay ni Inday nga katulong mi, kada papa, mama, kastamatan kaniya manang ate Joy, kaniya kayong ko nga berting. Manong nemi, no idikat ay tikapsat ko. Gawat tikas dihay nga napasamak keng kuwana. Ngem nagbalin manong nemi nga siya konti umapapal keng kuwana. Tapay mat ngumapal ka kanyak, ha? Mapel. Ha? Idilikodan tikas na kasasaad mo, ate. Ngem siya ka nakapili nakapatang tikas kini Berting, nagbaling na asawa. Ngawanin ti pilawon keng kuana. Perfect na asawa. Sa karot, na ikamang nga kadagiti agama, nga bastos ka ng baditugali da. Nakas pagarigang harta sukunan na ka, ti asawa. No. Inikakidin ti sa baling a chance. Jak kayat itan, ngikan ti another chance. Kapag na talaga makidno to, tuloy ko't magidin na kang kuwana. Saan na pagbaliwan, ti amana. Ken saan nagbalbaliw suna. Agbabawi ak no apay nakiasawa kang kuwana. Kapag tadaan ti mating ugali. Nagpadpadad ang agama. Wen manong nemi umapapalak kadaberting kani ate Joy. Kapag na pintas, nakaururnus ti kasasaad ti pamilya. Ti talagang ag-asawa. Awan pulos ti agsina kadakwada. Agtipon ti kwartada nga duwa. Kaya nagtipon ti puso ken riknada.
puso ken puso ayat kinayat. So ako nak, nga dinak inayat ti asawa. Ad-addang inayat na di kwartana. Nga dinakayat nga maramanak. Idikit awan kwartanan ta malugidan. Dumawat ang kanyak. Na, di ta kayo. Da kayo nga agama ko na. Kadadagit igondaway nga sukunan nak manong nemi ti asawa kan kayat na lang nga may papanti iliw na kinilili. Ngam saan kapulusan nga naaluko yung nagsublikan ko ana. Oray baga na, isinamin, makisina kamin, orean niya ko na. Aging nga na damag kulaengan manong, nga dan sa bali nga kadenden nana, nga babae. Gapo ito dayta manong nemi, singasing kumaten, ti annulment ti kalay sami. Tapno nawayak tumata, nga manguray ti lalaki, nga naikari para kanyak, no danto pa'y mayat kanyak. Ngimiti agdama manong nemi under process ti annulment ti kasarmi kanisani. Awampay, tinasarakak nga kasukat na iti pusok, no mampay ado, di kiti agar-arem kanyak. Kasla mabutay nga kon manong nemi ngagpili, naalilaw akong tinaminsan. Dedilang pa ng TED, nisani iti nga gasot nga pisos, iti dakulap nga itang tanggaya ti bulsek abakit kasla iso tinamin pinsan nga nakaalukoyak tirik na ta naasigayam isuna kada kiti addaan iti pansanan kapangsanan ko na ket malagip ko ti kapsat ko ngem naalilawak gayam kabaliktad ti amin wen manong pakitang tao lagayam ti kasdyang inaramid manong nemi ni sani. Inikakmit ida nga agamatag baap gundaway nga agbalbaliw ng talaga na igamar kadakuha ti kasdyay nga aramid ken bisyo. Ano ko teklayangan manong nemi nga dagsanggasatak nga nakiasawa. Ngem ururay ti lalaki nga mangted kanyak tagnanayon nga ragsak. Tatakunada numapaay ka man ket maitekleb ka, bumahon ka, ket umaddang ka manin. Saan ka mapukawan tinamnam? Saan ka mapukawan dinamnama, dumteng to di gundaway. Ngagragsakak. Naragsakak kita, gabutad dati anak ko, mang paraparagsakan niya. Kinawanan ti nagbaling nga problema, awanin ti asawa nga problema kidi, awanin ti katuganga nga problema kidi. Iso ano kasanot ragsak ko idi, mas pay ita ti ragsak ko. Tawan di kiti babantot iti biyag ko. Kaya orayak ti putput nga ragsak, parbaring kunak no iti kapitan nga panahon. Dumdeng ton ti lalaki nga naikari nga mangted kanyak tinananay ken kompleto aragsak. Dito nga ron ti pagkasalitak manong kadagyaman naglaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga indak insan ken ka ti detalyena through your messenger. Agyaman itilaing mo nga nang ibasa ket sapi ko mat addamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Kablawak man kang runan na ni Susan Tomas nga nang ibaga iti nice story sender ko nana. Thank you. Tuyagyaman nga pagkaya mo, Mapel. Thank you mat kang Mapel, thank you pa nang iburay iti pagkasalitaan.